Firma Metal Produkt je nastala 1991. godine kao mala porodična kompanija. Od 1990. godine naša kompanija se bavi isključivo proizvodnjom mašina za profilaciju lima. Primjena takvih profila je široko, da kažem, prisutna u građevinskoj limariji, odnosno samoj građevinskoj industriji. Mi se bavimo proizvodnjom jako velikog broja različitih tipova tih mašina, koji se sastoji u nekih 20 grupa i svaka mašina je prototip za sebe, koja nastaje metodom reverznog inženjeringa. Naše najveće tržište je tržište bivše Jugoslavije sa akcentom na Hrvatsku i Sloveniju, koji čine 60 do 70% našeg tržišta. Cilj naše kompanije je da sa povećanjem broja zaposlenih sa trenutnih 37 na 50 našim proizvodom otvorimo široko vrata i drugih zemalja Europske unije sa ciljem da se naši proizvodi nađu i u Nemačkoj, i u Francuskoj, i u drugim vodećim zemljama Europske unije. Da bismo to ostvarili, kao jedna misija firme je konstantno poboljšanje proizvodnog procesa, kupovinom nove opreme, ugradnjom solarnih panela koje smo zajedno sa firmom Energize iz Beograda i ugradili kako bismo pratili moderne trendove poslovanja, i kroz taj razvoj je cilj da u narednih 5 do 10 godina naši proizvodi budu što prisutniji na tržištu Evrope.